Chung in Chung's television janabam goita 20 way asay Loktai bu September 9 Sunday tong local daily newspaper The People's Chronicles tong kabisumicham megway nikang pain dalong ne Kukizo community goiri state tong kabam kansako kanu tong separate administration union territory lon ko demand suna rally akani slogan kauna koirang tatkay kante Peninsula Chanpur kunai mai lamjatang hawkip ka kaileng kathum tang mai suna mai lun thai mang mai nunrui mai tau pasi lo kante Kuki may rui kanu tong demand akani rally suba may te kai nuni mang may indaw na may taylay ma pui goy rui tulanay koirang tatkay kante Manipur tong governor sulogdumay anusuya ukeri Manipur state ko padban may violence lam ko lunghap mo may suna President Draupadi Murmu ta ariw na minute legday pungbu daw parilasam kate Mitay stay may nun goy rui mori ko gang bamdanu day Manipur ko kuki may bamdat kang jamlang lawitay tuna Hills Tribal Council rui sa kante Freedoms of Manipur rui kanutong lam lu tampalong may ta Vietnam may nun goy ta nila may sunsuna indak paneng Social media ko monkeypox disease lam ko viral ta bami hai Jiribam district ko bamay goy ta ping may rapians na tipat bamte Apun ba lawrup committee rui jamlang na miyang impal tong changle kazaw na dolanay indefinite strike tong koirang tatkay kante TS Paul Manipur Women's College ta NAAC rui B grades tong awardee kante May goy na sports jamlam ni thai jamlo ko Northeast United FC rui Durand Cup 2024 ngam kante Manipur hockey team rui na Hockey India Junior Men National Championship team kaupat kante Rubina Francis rui Women's 10-meter air pistol final ko bronze medal ngam raw kante Manipur State rui Junior Kho Championship quarter final 2024 ngam raw kante India professional footballer Ilangbam Panthoy Chanu rui Australia Women's Club Metro United ko goalkeeper Sulautina Kamaita Kakching School ko facilitate Sulaukante Asay kang to kabisumicham corridor te Chanubam may goita tongkute Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ